Inengaro din irugi papagayam nga ibasa dito. Tilagip tinapalabas ni pagayam tayo nga Carmelo iti probinsya ti Isabela. Sa kunahin nga rin ti surat, Dear Manong Nemi, talaga kadiya kastoy tibiyag Manong Nemi anumang rabak ket sobra. Nagsakit, nagasaksakit. No apay ngamin nga adda digiti mapukaw. No ampay kunada nga damat digiti mapasubli. No wen ken mabalin kuma Manong Nemi ket awan tila dingit nga paset tibiyag. Ngem kasta talaga tibiyag. No adaragsak adamat ladingit. No adalid ladingit adamat ragsak. Kan noan niya tin iurit, duwan no na iurit, kan impangay ni Apo Diyos nga gasat mo. Isu iti matungpal. Taawan na pulos ti makasupiat tanyaman na pagayatan ti Diyos. Naawisak met Manong Nemi nga nagsurat iti dayo nga programa. Tapara kanyak Manong Nemi ti likudan dagiti pagteng ket makuna kanin baligan met tinagtungpalan ti amin. Tati agdama, mariknak ti ragsak. Ragsak Manong, nga sangko narik na idi, ngem nariknak ti apagapaman, kadalamat na kitay napaot nga panagsagaba. Kastoy man ngarod nga rugyak ti amin. Nabayagan Manong Nemi nga suluak ngagbibiyag. Kaputam, nasapak, nga naulila ademang. Manipur iti probinsya ti Isabela, imayak na kigasang-gasat dito Manila. Simre ka kiti may sa construction firm, may sa nga construction worker Manong. Uhin, may sa akon nga nanay nga baro, kadi bagbagal nga rod kiti kakadua. Carmelo! Ayusos apo ya. Ano na ganas mo agbibiyag no agtrabaho ka o mati nakasagana nga pangipaayam. Agigyan ka di bed space. Ay, masapol ka tinalawlawa nga pagkasaraam. Kat agarem ka maten sa kamang isang putmeten ti baling asawam. Tapos na di kas ada mga sikaso ken ka. Ken ada maten kakinawil mo nang ronan no nalami isti tiyempo. Kasta Manong Nemi di bagbaga digiti katrabahoak. Kahit kumata na siyempre. Sino kumati lalaki nga dagsapo di ti babae. Ta saan ngagbiag ti lalaki Manong noong babae. Vice versa. Saan ba't ngagbiag ti babae no awan ti lalaki. Di ba? Dere daga po na no apay nga sumapsapulak maten. Kaya di may sa karinderya Manong Nemi iti asideg iti pangipatak dirami iti building. Dito'y kami Manong Nemi nga mapanmangan. Ado ti tao. Busy Manong Nemi di reservadura. Kaya nga masideg kanyak ti may sa nga babae Manong Nemi nga para kanyak ket na cute. Umisem ket agparang dagiti napudaw ken rumpi wano napudaw ken napudaw ken naurnos ng ngipin na ket agparang Manong Nemi ti singin akalid na babayan iti dayta nga isem Manong Nemi natukay na tiriknak babayan kadayta na biyag nga mata na ken naka-cute kastawat nga naka isla buses anghel Manong Nemi ti timek na. Yes kuya, anot order mo? Beef steak. Sweepsteak? Ayla, saan ka magkaklako dito ti sweepsteak? Karinderya na ito saan nga opisina ti PSCO PCSO haan nga sweepstakes ading ko nadigat beef steak yung beef steak kunak malano sweepstakes masidam ka dito sweepsteak nung namin da laing nga pakatawa na nagkatawa akon asin ko matisaan nga may ayo namamok manong namin nga iso da ito'y
ni Risa. Padak matlang at taga-probinsya manong. Ngayon may matlang dito Manila tapno makigasang-kasat. Kat tirastrek na, ado kano ititrastrek na. Aging nga tagda maidi manong naimi. Kat may isa nga servidura itinaganar nga karinderya. Ititanda na inal daw manong naimi nga makitak kan makasaritak ni Risa at adamat nga na-develop trick na. Aging nga masiguratok manong naimi nga talagang agayata kun kan kuana. Ti makatakas manong nakadado kami nga kakaribal. At dadoa nga katrabahoak nga agar-aramet kan kuana. Naibagada ka nun ti I love you. Ngam siyak sang kupeng nga naibaga. Sa malaksid ka na kami nga talo nga kakatrabahuan adupe di sa bali maron naming aggapo. Ada na kitay taxi driver, ada na kitay bus driver, ada pa na kitay bang opisina, manon naming nga mapan mangan iti karinderya kahit dala nga makita kahit makasarita ni Risa. Naging ka maron naming nga impadas kumatan nga impasaksak tirik na. Tapno jak kayat, tapno jak maahatiw ko na. Di naman ko yung kuwan noan niya aldaw ti day off na. Kahit isumit itkawan trabaho mi. Inawis ko iso naman. Mabaling ka diri sa ngawisan ka. Itong day off mo. Bapananta. Carmelo. Ha? Inta paspasyar. Inta agmall. Inta shopping. O sige. Inta ngay one date ko into no day off ko. Kahit gabota si kamat agawis kanya. Di patgan kamet. Kahit mo masawan, tunggal day off mo, adala ta ka date mo, tika adaw yung agar-arim kanya. Kaya in the day off ko karito yung sumarunong nga Domingo, awan pa'y tinaka-schedule. Kahit sika tinaka-schedule. Tano adan doon maayos kanyang manen, ibaga ka, ay, naladaw ka. Gamot ay mununan ni Carmelo nga nang iset iti-date me. Kunak no kan Manong naimi ka sila mapukpukawan nak itinamnama gapong nga roti ka ado di kiti lalaki nga grukbab kay nagtarigagay mangikot manong naimi kay ni Risa. Ngamte ko na ako manong naimi na pimpinas ti mapaay nga magyabagati panagayat na ngam ti mapaay nga dinapaya na ibaga itirik na na. Idudumteng deta nga aldaw manong naimi nakaragragsakak. Nakaragraksak kami kini Risa. Kahit dito'y kun, ngayon baga ken ko na, iti I love you. Dito'y kun manong naming ngayon baga ken ni Risa, iti I love you. Kabayatan nga mangmangan kami manong naming nabagkat dagiting kampanag pinareng naman yung umisang makmat kaslagday dialogue wo nagpatpatang manong nemi dagiti matami iti malpas kami manong palpalpa kami iti inalak ti may sangat takulap na katduwa nga imak tinang petpet sa ko inagkan ti bukot ti imana sa ko imbaga I love you, Risa. Imisam lang manong naimi ket nagtunged. You mean, kay itasawad yung tunged mo? Yes, you love me too? Isa kanti may kasangapulo ket siyam nga nangibagat I love you kanya. Karito yung talo nga bulan. Nakaw, sangapulo ket siyam. May kasangapulo ket siyam. One. Diba kasi nahawak ngamin, tika adumi nga servidura, no api nga siya klain tikas lakayat ng armen. Gapotam, sikat kabintasan. Tila nga, ti panagpuspuso. Pagkunam ngay, di nagpaiom amo. Baka ito ni bagakeng ka, tinalidam nga napalabas ko. Kaya ibabawim to, ti panangibagam ti I love you. Ngayon saan ko nga naamuan, no anya timbaga na nga nalidam nga napalabas na iriday nga panag-date mi manong. Tadyak kaya't gadenggan, no adaman dagit dinaliday nga paset ti biyak na. Isong intuloy mo laeng tinagpasyar, nag-shopping, ingkatangak, mangustuhan naman.
Kaya di maikatlo nga pa nag-date mi manong nami dituyin nga imbaga na kaniyak tinalidem nga napalabas na. Nagigtutak. Idi baga na manong nga may sakano nga disgrasyada. Naganak abalasang. Jack mamati. Kinunak adagos idi. No kayat mo. Umay ka sa di pagkasaraan. Tayo maamok kang katanak ko. Kayat mo? Yeah. Tapi gadi nga saan? Gawata, to see is to believe. Mama, mamuking ka ni Jasmine. Kasi natin nararamid ko karigiti aming agar-aram ganyan. Kahit kong isaray-say kadakuha na, tinapalabas ko. Kahit kong makita na, ti ebidensya ni Jasmine. Agtaluntun tinawan na next month, palubos ti Apo. No kahit muntot ti may maki-birthday, awisan ka. Ana, umay ka dyan ka sa era? Sige, kahit kung makita ti anak mo. Agas kasera da manon nemi ti may sa nga balay nga takaduwada nga bakit. Nga isot mga ayuan manon nemi kinin Jasmine. Kastangon iti taray ti ubing nga babae manon nemi idi makita na nga dumteng ti inana. Nga ginarakop da ket kinarga. Ni Risa ti anak na. Sana kaya mamo. Anak ni titong Carmelo. Tito? Di ba? Kunang kanya nga sa nga tito no tawag ko keng kuwana. No, di ka, daddy. Ay, daddy. Umay ka, iha. Datam mo mati, guba. Nakadagdagkat nga dagos tirik na ti ubing manong nami kanyak. Iti saludsudak. No, api nga daddy, titawag na kanyak, imbas nga tito. Isyo nga minti pagbaga ni mami kanyak, daddy. Sika kano ti kayak na kanagupan nyo nga agar-arim keng kuwana. Ititalyawak manong nemi ni Risa nagdumog. Loora tumabing. Awanin ti sekreto. Anak, ore no ibagak nga sika uno. Ore ibagak nga ni dadim nga Carmelo ti kayat ko. No saan na nga kayat? Ni dadim kalpasan nga namuan na nga ni naganakak malasang nga si Kat ebidensya ni si kamit tinang ibaga kanyak mami nga kadakupan daw ng kararam kang ka ket mamati ka nga ni daddy Carmelo ti kapupudnuan. Iniinala nila na Maria manong name ni Jasmine kadakda kami manen ka ni Risa idagsasarita pudno ka di nga talaga ang madlam mo siya ti kapapudnuan. Manaksit na no nagbiduta Carmelo. Saan ka nagbidot? Itiligudan ti kunam nga pa nakadiskrasyam. Amay sa ka nga naganak abangasan. Saan tupulos nagbalbaliw ti panagahid ko ken ka Risa. Manong nami da kami kinirisa itinaikari. Tapod noonay manong nami nga talaga nga dipulos dagbalbali tiriknak idi maamuak tinapalabas ni Risa. Nagpaay kanong amin idi nga katulong iti maysa nga pamilya. Ket ti anak manong nami dagiti agasawa nga amo na nagkari kano isuna. Dito nga lalaki ngagnagan kano ti Alex. Inarem na ni Risa itilikodan nga katulong laing isuna. Imanugot met ni Risa gabot tapat siya na nga ipatpateg na ni Alex ken mamati ni Risa nga nagasaganan to nga mangilaban ni Alex ti panagayat na ken kuwana. Ngem nagbidot manong tilagayam kinababae, kinalapsat, kinapintas, kinabaglo ni Risa, tinaginteresan ni Alex. Taidi,
maduktalan dagiti amo na nga masikog isuna. Dinamagda ka no manong name nyo sa sino ti ama ti sikog na ket imbaga na nga ni Alex. Gamada damat nga dinangran dagiti amo na isuna. Ini kasalita da ni Alex ni kano Risa manong name nanggargaring amin ka ni Alex. Iti ayat kano ni Risa nga makalungaw itirigan. Ti kayat na kinagbalin kanumet nga amo saan nga katulong. Isu nga pinagtalaw da isuna manon nemi kat nagsakit siyempre tinakem na. Aging nga na idakdak ni Risa iti balay ni Nana Maria nga pagkasaraan no pagyanan da ita. Kaditoy ngayon tuloy na tinagbiag idi tadi mabalin na pala tagtrabaho, nagsapol sa bali ang trabaho na, kaya di may pasngayan, Jasmine, manong nemi, dito'y na ngayon pasngay, kaya ni Nana Maria, manong nemi, tinagbalinan nga, iyaya ni Risa, nukasta nga mapanagtrabaho, iyaya ni Jasmine, nukasta nga mapanagtrabaho ni Risa. Nibaglagi din tadakas kini Nana Maria, manong nemi, nga managtulong unay, kaya kunakin ko na. No adda na Maria Adamat Carmelo ngagbalin nga ama ni Jasmine ngagbalin nga mangipatpatag kada kayong agina iti agnanayon. Napasamak nga rod manong nemi nga nagbalin kami nga upat pinanawa ko ti bed space kapag kaseraak timi po na kon manong nemi ti ayan dagiti agina nga Risa ken Hasmin uwan manong ket ditahan tinang rugyan tingkam panagasawa. Libiin pala ididamo manong nemi ta nagtulagan mi kini Risa nga agurnong kami sa kamtog kalaysa. Uwain manong nemi nakaragragsak kami. Nung hasta nga agawid kami nga dua madipod iti pagtrabaho kanitimat pagtrabahuan na. Sumabat lumatlat nga sumabat ni Risa wano ni Jasmine kala kami manong nemi Daddy! Mami! Kanong tumteng tirabi manong nemi papas kami tiragsak kini Risa nakaimas dagiti bibig na manong nemi nagmayatakid ni kiniten dagiti singin nga mansanas iti barukong na Kore lang sa gawisi, tirik namin agpadpadan was tanga na namin mitidiro ni ayat. Nang runa no kas tanga nakapapaot, tika adda, dagi bibig ko, kaligiti duhaman sanas na. Sumngaw, dagiti pa rin manong nemi niris nga asog ka na reng-eng. Nakasala din na, kayat lang nga ipangeg, haan nga maliklikan nga di, rumkwas tirik na nga gubuhay tinay isang sangayan nga rin na. Carmelo. Risa, I love you so much. I love you more, Carmelo. Sapay ko matasangan itong agbalbalyo. Sana itong agbalbalyo. Siksikan to laing. Kanibilang kumit ni Jasmine nga nagtaod kan nga ket dumabalin at ako maading nan. Carmelo. Risa no. Di makadagas manong nemi agbasan ni Jasmine at daniti elementarya ngam di matlaengan may kaniti ading na. Uwan manong araramidin met ti amin tapno masikugak manong nemi ni Risa ngam siguro kat saan pailangan ay kari kang kantsawan dak nga rod manong nemi di kiti katrabaho. Ay, Carmelo, baog kan samet pare. Agraduaton na di human mo nga ni Hasmin. Agraduaton ni elementarya ngam di mo pa na ikaniti ading na. Pare, siguro kat sampay nga na ikari. Agad medyo kumangawin medyo sukalam. Ano sukal na? Rumamang ka sa bali ng babae. Ano? Kawan, iyasam ti sa bali. Adot kakasta ka. Hindi mayasa dan ti sa bali. Sa dain yasa man hindi ta kukwada. Pangabuning da. Armas da. Kinimisis da. Ha? Hindi ko nagsikugan. Iso nga. Umay ka.
Agpakada ka ni bakit mo ni misis mo. Ta intayo iti patay sindi. Ta rumamangkat sa bali. Ngimsang ko inararamid manong. Ta ore man no babayaran nga babae manon name ti kanaig ko. Arig na pananglipot ko kiniri sa ti amin. Iso nga sangkong itinungpal. Mangtadulad na napod Diyos no talaga mangsagot iti adi ni Jasmine ko na. Nagraduar ni Jasmine manong name iti elementarya kat nakaragragsak kami kini Risa nga imulit yung tablado gabota ni Jasmine manong name iti first honor. Ore kasano tirigat mi kini Risa nga agtrab-trabaho kasla kam la mainanaan nga dagos no makita mi manon name ti kinaganay-gay ni Jasmine iti panagadal na iti high school nga isulat ta iti highest kadagiti examination na. Iso nga idagraduar manon name ni Jasmine iti high school ket iso ti valedictorian. Congratulations anak kinunak daddy mami congratulations Jasmine anak ko. Dakabinte ka raragsakan nga nag-anak gabutan nakalalaing ka. Napanakil kami. Agyaman ka na kayo, daddy. Mami, itiligudan nga construction worker ka lang, dad. Kan na servidura ka, mami. Adda kayo. Nga magsupsuporta na kanya. Kadi-kadi ka na kayo. Ay tuloy ko tagbaling nga nalaing na singpet na pakumbaba. Mabalin yung ipanakil. Iti pa nagbasa kiti college, sigurado. Adadan nga ipasnig ko tagbasa. Ngam nakaang-angaw kad nakarabrabak ti panawen manon name. Tada itilikudan ti kasta kinaragsak mi. Gaboy ti kinalaing ti anak mi nga ni Jasmine manong. Sus, na disgrasya kit din manong name ni Risa. Musay. Iti pa naghawid na manon name sangkam nga nagkuyog agsipod da overtime mi. Anada, nadung pariso na manon name iti maysa nga nakapaspaspas nga lugan. Biktima manon name iti hit and run. Nakasaksakit dedi nga pasamak manong. Kaputahapay. Apeng hiniris li mapukaw. Kasano kami itan kini Jasmine. Kasano kami paitan tawanin ni Risa. Kasano kami paitan. Kasta una itik ikis ken tabuga manong name ni Jasmine. Idi isang pedan manong name ti inana nga dan iti lungon. Idi ta maimansayagan ti babae nga pateg ko manong name. Ngisot bang mangted kanya ti silpo ti biag ken raksan. Maglaki din ta adan ni Nana Maria manong name nga mga atibay ken ni Jasmine. Tajak baitan masahong nga ati bahay ni Sugna. Tapati siyak manong name no mabalin ket adamat mga rayat kanya. Gaputa nagsakit. Nagasaksakit. Hitikado nga tao dito'y lubong apay nga ni Risa tinadungpar. Nga di man la tinulungan tinakadungpar keng kuana sinubyanan na kumasa na iso kumati ng itaray ti ospital ngam intarayan na. Inubaya damat na nga rayat keng kuana ngam dead on arrival manon name. Gapata talaga nga nakaro tinamsaakan tinapasamak keng kuana. No sa sinupay tinakasaysayaat nga parsoy supay tinasapa nga pumusay. Ni mila pinanunot ni Apo Diyos nakasalukam tupayan kini Jasmine no awanin ni Risa. Awan matin ti sarbi ti biyag mi itataawanin ni Risa. Ngam nagbalinak na lalaki. Nagpakalalaki akmanong.
Pinampanunot ko kaning pagpagapok kaning Jasmine. Masapol nga agbalingan na kanitib care nga sumang sangot ti kinapud mo. Kasanong to pa iti biyag ni Jasmine. No pati syaket sumuk mo. Yung siya kon tinang ituloy nga nangatibay manon name kini Jasmine. Anak, awaten tan ti kinapud no. Agin inanan ni mami. Apay nga ni mami. Apay nga ni mami. Apay nga ni mami, daddy. Apay nga iso, apay. Imbugbuk may manen manong name iti ng buslon nga luwa. Hindi tamay idawlin ng tibangkay ni Jasmine. Wano bangkay ni Risa ko na kumamanong. Da kami kini Jasmine tinang ibugbuk tadupay nga luwa. Manong name, siyempre, pinatib ka na ko ti pakinakem. Tiya, pakalaglagipak kani di Risa. Agbasa ka na. Ituloy ko tagtrabaho. Adamat sang kabasin nga ornong mi kini mamim. Kaya nagiti abuloy. So nga tapag-enroll mo. Agdes ka ting scholarship. Examination. Diba? Nalaing ka, valedictorian ka. When dad, when kinagaman na tasandak nga baybayan, itilugudan nga sandak nga pudnong anak. Saan ka man nga nagtawad kanya kagpepeso? Ngem, nakarkaro pa yung anak, ti pangibilangan keng ka. Okay? Nagaman dad. Nagbaling nga rod mga eskalar manon name ni Jasmine malaksid iti dayta ada pa extra job na numalpas nga trabaho iti wano malpas nga agbasa iti malem sumrek pa iti may isang food chain tapno nagbaling nga empleyado isungam. Ada din iti second year college manong name iti mapasamak ti sabali manen nga duprak ti trahedya iti biyak ni. Idi siya ngeten manong nemi di madisgrasya. Manong nemi naipit, natupakan, tikanawan nga sakak, idrak kala kayo manong nemi nga naggapo iti ngato. Agapuak, adaki iti first floor, ket tinagapuan ti kayo manong nemi nga nang tupak, iti lupok, iti sakak, ket naggapo iti second floor. Indray ti hospital manong nemi. Ket ni natukol manong nemi ti may isang sakak. Halakon nga makapagtrabaho pa manong nemi. Kasano pa ita nga may sakad ko ti panagadal ni Jasmine. Kasanong pa ita. Manong nemi na ispalak sa anak nga natay ngem sa anak kon nga makapagtrabaho pay. Gapo nga rod manong nemi tanumagnaak nakasarukudak. Ken ure nakasarukudak manong nemi arig na uludek ti kanawan nga sakak. Agdaklatan iti balay manong nemi nga nagbaling nga babantut kada kami nga talo. Inana Maria ken siyak agrama maten ni Jasmine. Manong nemi no siyak iti mairaman nga mangan nga gapo iti extra job ti anak ko nga ni Jasmine. May sakla babantot. Isu nga tinaramid ko manong nangibati ak iti surat. Kalpasan na. Nagawid ak dito probinsya ti Isabela. Liplipas idi manong nemi iti last sem para iti panakairing pas ni Jasmine iti second year. Agter year to manong iti pumanawak
Kit nagtarusak iti ayan daan ti Merced nga daan iti pwesto nga fruit stand ba nung name iti tiyandaan. Kaya pa o ni Matan tinagbaling nga gasat mo nga naman nakigasang gasat sa Jaya Manila, Carmela. Ay naaya, kasto Matan tilangam, di ka Matan makapagtrabaho ti construction. Uwin nga rodanti. Ala, nga makatulong ka kanya. Aga pwesto ka kung magbantay ka iti protestant. Ha? Napiala nga da ka nga agurnos no agdalos ka da kitay prutas. No alistomat lang nga agikilo ka no adagumatang. Basta rin gumatang ti umasadag nga saan nga sikat ito bakder nga umasadag kang kuwana. Manong name kalpasan laing ti duwa nga lawas. Dimteng manong name ni Jasmine. Daddy, apay nga pinanawan na. Apay kasi ko namin ti surat mo. Ngagbaling ka lang ababantot iti biyag ko. Agbaling ka ala papakpakan. Nga may sakan nga inutil nga awanin ti Sir Bim. Saan nga mabalin nga ibagam nga awan ti Sir Bim, Dad? Sikat inspirasyon ko tapno adadag ipas ng ko nagbasa. Sana ka di pinanawan. Dad, di ba sabi mo walang iwanan? Bakawanin na kanak. Bakawanin na no, saan man nga si ate nagbaling nga desisyon ko. Mawatan kayo, Dad. Mawatan kayo nga hindi pagbalin nga inutil tibiyag kayo. Kasla ita, oo, makapagtrabaho kayo. Sugarod na itat na panunod ko. Ngayon may dito Isabela. Dito'y matulungan dakdagdi kakabagyak. Ada, pagbalin dak nga dapat serving na. Ngayon saan ka nga matulungan hindi pa nagbasam naman, Dad. No, kaya tiyo ka dito hindi pagyanan tayo. Magipag na itak matanitayan daan ti. Lola ko na antik sun. Uwen, kaya dito'y kung ituloy ti agbasa, Dad. Dito'y ang sumrek iti trabaho para iti parbangon sakto agbasa. Sakto man na nagtrabaho iti malam aging gatirabi. Ag tinulang ta, Dad. Tinulong ta. Gabat agpimpinatag ta. Walang iwanan, di ba? Yes. Walang iwanan, anak. Aging gamanong naming nga nakapagturpus ti anak ko. Kita isupay manong name tinagbaling nga cum laude numan pa'y transferi ket numan pa'y marigatanak manong name nga magna nga katawaan dak iti pa nagpilapilagsok nga nangabay iti anak ko nga imulitin dablado nga binayak no anyaman ti sawen di iti manguyaw iti kastoy nga langak kamagna tinapateg ket adda ti anak ko manong name nga graduar nga may sa cum laude. Saan nga narigatan nga nakastrek iti trabaho ta pag-iinagawan digiti kumpanya para iti servisyo na. Nakastrek nga ro dit may sa kumpanya manon nemi ket nakanagdakkel uno na nga to ti pwesto na dakkel ti sweldo na. Nangipatakdar kami ti bukod mi nga balay manon nemi ket siya adda maten bukod ko nga fruit stand. Itilikodan manon nemi nga kastoy tilangak ngam saan ko pinagbalin ti bagik nga inutil. Masapul nga trabaho ak. Masapul nga ipakitak nga adda serbik. Uy, naumat nga narigat ti trabaho kabota siya nga ron tagmandar karagiti empleyado. Uy, tanalawa manon nemi ti protestan nga pwesto. Adayo iti tiyandaan nga maadda iti highway nga pagdagasan dagiti aggapo iti amyanan ken dagiti aggapo iti abagatan. Dito pwestok manong nemi ket isu ti pagsasardingan dagiti turista nga gatang ka dagiti prutas ken dagiti pasalubong nga ipasalubong da iti pagawidan da dagiti turista nga aggapo manong nemi iti abagatan. Nadanak iti manugang manunemi nga may sa doktor nga daan iti bukod nga private hospital. Uwen manong doktor ti asawa ni Jasmine. Ilento manunemi ta saanan nga sanda nga nang ipatakder pa iti balay. Ta makibalay da kada kami tatakkel ken nalawa man.
Kaya dito'y manong nemi nga nabukel tinaragsak nga pamilya. At manugang ko, doktor, nga mga kit-kita ti salunat ko. Tapno di kasta kita agtultuloy ti salunat ko. Tapno agpaot ti biyag ko. Tapno di kasta kit masubay bayak. Ti panagdakil dagiti apukok. Talong apukok. Ni George Jr. Manong nemi kasta mateng gada Angela ken ni Jennifer. Naragsak dagiti agasawa. Naragsak da nga sangka pamilya. Naragsak kami amin man. Awanin ti sa pulag pa kinahapot Diyos. Nasaan nga tiya? Agtultuloy apan ang tarabay na kada kami. Ti pa nakaited tinarad niya kapasakbayan dagiti apukok. Ket sabay ko ma. Ta saan ton nga maulit pa dagiti trahedya nga dimteng kada kami itinapalabas. Saan ko kumamapukaw? Dagiti agasawa ken dagiti talo nga pukok ket siyak. Itultuloy ko kumalata itinasalunat nga kasasad ko. Ket kas iti ugali idi dedirisa manunemi. Iti likudan ti kinakurapay mi ket managtulong kami kanakitay umasideg ngagpatulong nga kabaylan mi lakit ti tumulong kadakwada. Kastamat ti papay ti doktor nga manugang ko manunemi tano adda dagitay pasyente na nga talaga nga makunang indigent. Ilibra na ti doctor's fee na. Mangted pa'y iti igatang da iti agas nga iriseta na. Dito nga rod marong nemi ti pagabuklan ti pagkasalitaak. Manipod iti kinadagsang gasat. Manipod kadagiti nagsasaruno nga trahedya ti biyagmi. Uwahan manong pimintas matlaeng ti kasasad ti biyagmi. Kinawanin ti sa pulag pa'y kinahapot Diyos. Sabi ko mata na kay Bati akiti adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimngag ken nagbuya more power to your program. Tuwing nga rod agyaman nga pagayam mo Carmelo iti Isabela. Thank you ken ka Carmelo iting ka panang isurat ti pagkasalitaan pasak pagkasalitaan nyo. Thank you met kadagiti nagbuya ken nagdengeg kada tuyen ti pagayam nyo ni manong nyo Nemi Ruiz magibadbati akong tinembag ng oras kada kay amin nga sa kapada. Babay na po.